Ka All India Mid Day Meal Workers Union SENGMI kalawan kiu hanong ba Shillong na bentaban penlong ye ke jingiki bandawa ye ka bahak ke benta jongki ke baki deban yo na sorkar. Kati keseng kala barngem ban penlong dang jingiki ibu khamjur lada sorkar jela kamla ban siu ye ke shispa tengka shibenai bat khendai spa tengka ye ka belapha da sorkar India ka badi ka bahak jongki ka balong kum ka bai nong tre jongki habaki lechet jasngi hagi yang skol sorkar. Umake Pariat Ubadiu Advisor jong keseng nongsyat jasngi haka jingkran bat kelat pathai kubor ulai thu bakakenhun kelada ban ai lengba da kejingtho syau konrat kongkal sangma Ubadiu Chief Minister jong Sarkar Jela ban penkiuno ya kabainong naga sispa tengka sibenai syaka 1000 tengka sibenai bat banikran ru bat kibor Sarkar jong ri India naga benta ban penkiu naga khendai spa tengka sibenai syaka 1000 tengka sibenai bat kelum lang kejingsiu kan long 1000 tengka hak sibenai. Susu kene ke kenhun kalapan skongru ba kaladu ya kene ke bainong na ke sorkar da ki bon benai. Ka jingdu ka bakrau ya ki long ying long sem ki ba Christian da kene ke kam ban pendap penbiang ya ki ying ke sem ong umake Pariat. Kane ke kenhun jong ki nong syat jasngi hagi school kala dawaru na sorkar ban aino da ke LPG gas na ke benta ban syat jing syat hak jaka ban penkam da ki tingyam. Kita ginong ilam kilo ongru balada sorkar kampers ngap igene gejeng dawa jongki kilo ong bakindang beteng igene gejeki dak ba penlong ru dak gejeki ke bakham jor susu dai terek bat lacha ka lai phau kini ki arsingi ngin song sa hangne hado baga sorkar kan ayengi dak gejing tho bat kan pentrai kam ye kan gejing pan ka jong kata teka ikmi lenti sakawai nganong bansa manai blengi ong benai Desember ke sorkar klaim seo kong bam long school bam dan khana pada cuti ndrai ngibo ka jingkali ba kinoi kai pan ki bahi kai khana school balai pisi utulop iki mana Desember habai khana school kam dan o January ro pisi tayangi pan yekingi yo ipat kileng-kileng ke government ka seo ye ka tulop jong ginong trai sorkar baro haswa jong ke Christmas ka seo ka clear ya baro gibil jong kontraktor haswa ke Christmas Hendra yang ipat kikup yang ingin mai pisah. Hatu sano kata kajing berkan. Ini kajing akaran padeng jongi. Kiong ba ke Christmas ho ngiru dan kam pisah ban pen yo ban pen keman yigi kon. Ba kadai ka singi absent Desember ke sing kayo Yesus Kristus. Hatu ngim dan hok mo ban pen keman. Yo ige sarkar jela kale lagi peulak ka penlon. Ban pen internet ia ka sor Shillong ban internet ia ka jua ki nong stone gitu ra baro di paula ka pelon dai tangarong phong nrayang ibai tang si khandai spa ngipan ngim dan hok ban seo na mataw December jan rim dor hok jan ringin seo ngin bahane ka norium ya ki midday meal cook namaria kane ka midday meal scheme kalawan rapo yang ni trekam la arpos nem tam te hakini ka arpos nem tam ka sarkar jilla ka ai tang chispa tangga si banai na bantas pro banai te hakini ka arpos nem ngila perkhat ba ngina gele jongi haban keu no haban yekren na te nado ka arjar khat khandai banai jun ngila da bai ka representation to chief minister konrat sangma hado kane ka khatwai 3 August ka dain riutli ki reminder ngile bai hakjo ka por ngile bai ro sheu prime minister Narendra Modi lamba governor te hakini ka jingpan ka jingkarpat jongi menta ngimban se ban keu no menta hang ne ka banlong ka indefinite ka jingaki namar bau chief minister hadom ta ka singiro usngap jaru klem ai da ka jing tho ban jubab